aya basi muri iyi minsi nabonye social media zizakomeje kwigarurirwa n'amatiku cyane cyane ngo abantu barimo baracicikana ku mbuga bambaye ubusa. Ariko uyu munsi twigire mu gihugu cya Korea turebe urutonde rw'abakinnyi bagera muri 15 bamaje kwigarurira uruganda rwa sinema muri Korea ndetse bakaba banahembwa gatubutse hariya mu gihugu cy'iwabo. Akani ko gukorana ko nahinduye uyu mwaka nabwo. Ku mwanya wa 15 turahasanga umusore witwa Lee Jong-suk. Lee Jong-suk yakinnye muri Pinocchio arongera bikimenya bose muri seri yitwa Big Mouth. Uyu musore rero yagiye gukina season yawe episode imwe ahabwa ibihumbi 50 by'idolari n'amafaranga 300. Ku mwanya wa 14 turahasanga umusore witwa Ji Chang-wook. Ji Chang-wook yakinnye mu gaseri kitwa The Ketu arongera akina The Hira abikimenya bose muri The Worst of Evil. Turashize none. Uyu musore rero nawe kuri episode imwe ahabwa ibihumbi 50 by'idolari n'amafaranga 300 kugira agaragare kuri episode imwe. Uyu musore wa 13 we rero yitwa Yoan. Yoan yagaragaye muri film yitwa Burning Alive kandi arongera bikimenya bose muri seri yitwa Secret Affairs. Mbwire nuze we reka mbwire. Uyu musore kugira agaragare kuri episode imwe ahabwa ibihumbi 59 by'idolari. Reka mbwire. Ku mwanya wa 12 turasanga umusore witwa Lee Song-ji. Lee Song-ji yagaragaye muri film yitwa The Law Cafe, muri Good Family Book ndetse abikimenya bose muri Vagabond. Continue. Uyu musore rero nawe kuri episode imwe ahabwa ibihumbi 59 by'idolari. Ku mwanya wa 11 turasanga umusore witwa Lee Min-ho. Lee Min-ho yakinnye muri The Hairs, akina muri Boys Over Flowers ndetse abikimenya bose muri seri yitwa City Hunter. Abenshi mu muzima filimi menshi. Iki kere buriya kivura inzara wo katwa we. Uyu musore rero we kuri episode imwe ahabwa ibihumbi 62 by'idolari. Turashize none. Ku mwanya wa 10 turasanga umusore witwa Zoo In-sang. Zoo In-sang yagaragaye muri filimi yitwa Simagura ndetse abikimenya bose muri It's Okay That's Love. Continue. Uyu musore rero kuri episode imwe ahabwa ibihumbi 67 n'igiceri cy'ijana by'idolari. Ntabwo mbabwiye ngo muzabirye. Ku mwanya wa 9 turasanga umusore witwa Suji Sub. Suji Sub yagaragaye muri seri yitwa Dr. Lawyer Always ndetse abikimenya bose muri Be With You. Uyu musore rero nawe kuri episode imwe ahabwa ibihumbi 67 n'amafaranga 100 mu madolari. Akani ko gukorana ko nahinduye uyu mwaka. Ku mwanya wa 8 hari umusore witwa Yubin. Yubin yagaragaye muri The Confidential Assignment ndetse no muri The Negotiation. Nibyo ni imigambi mishyashya ndimo guhita. Uyu musore rero we kuri episode imwe ahabwa ibihumbi 83 na 900 mu madolari. Buri munsi nabyo si byiza. Kubera ikiza. Ku mwanya wa 7 rero turasanga umukobwa ukunzwe n'abatari bakeya wagaragaye muri Queen Sonduku muri Sand Grace. Uyu yitwa Goyun Jang. Ariko gatatu mu cyumweru. Uyu mukobwa kuri episode imwe ahabwa ibihumbi 85 by'idolari. Kubabye. Ku mwanya wa 6 turahasanga umukobwa witwa Jun Ji-yoon. Jun Ji-yoon amahanga data. Uyu mukobwa shana umustar. Yagaragaye muri Legend of the Bruce ari kumwe na Lee Min-ho. Abenshi bayizi nka Madame Samaki. Agaragara muri Sasigare, agaragara muri Kingdom. Ahembwa kayabo k'ibihumbi 160 by'idolari kuri episode imwe. Baba we. Ku munsi. Ariko nkanjye se. Yamaye nka data. Ku mwanya wa 5 naho ni umukobwa. Abakobwa ko mbona bihariye ikibugara. Ku mwanya wa 5 turasanga umukobwa witwa Song Ye Kyo. Uyu nawe yagaragaye muri Full House All In ari kumwe n'umusore witwa Ribyunguhuni. Uyu nawe ahembwa akayabo k'amafaranga ibihumbi 160 by'idolari kuri episode. Uwa 4 nawe ni umukobwa yitwa Lee Yang Ai. Nawe ahembwa ibihumbi 160 by'idolari. Mwibuke muri Inspector Ko muri Daye Janga Jum. Umwanya wa 3 rero turahasanga nawe ni umukobwa yitwa Songo Jongo Ki. Akayabo k'amafaranga ibihumbi 170 by'idolari. Baba we. Mwibuke muri Reborn Rich muri Queen of Tears n'akandi kitwa Bogota. Kandi bibuke ko ayo mafaranga yose yahabwa kuri episode imwe gusa. Reka mbwire ngenda kubwiye ngo gabanya induru wa muswa we. Ku mwanya wa 2 rero turasanga umusore witwa Kim So Yoon. Kim So Yoon yababa we mbega amafaranga. Continue. ibihumbi 423 mu madolari.
mwibuke muri Queen of Tears, muri The Ordinary Day na Dream High. Ku mwanya wa mbere yababa we turasanga umugabo witwa Rijungu J. Yababa we akayabo miliyoni y'idolari kuri episode imwe. turashize none. Shayo ntago namuvugaho byinshi. Sweet Game, Drivers from the Evil, The Face Reader. Yababa we subscribe nyamuneka. God have mercy upon us.